Mana bu sıkında Rabbimiz oval ayının derece kişisi avlumuzun yüzük başı, avlumuzun hürmetli kişisi Fanir Ulu Kadeyizni soğuk yolga uzatığa gittik. Şimdi yakınlarına, balalarına, helal cüfetine, yakınlarına Allah'ın rahmetine yaşıpkıda. Fanir Ulu, ol çın mağınasında keng qırlı jurnalist болды. Onun тауышын Азатлығы радиосы аша бүтін дүния тыңлады. Аның белән Казанга баруы рәхәт иде. Чөнки Казандан һәркем белә, һәркем таный. Кайда гына эшләмәсен, ул барыбер менә үзенең Башкортстанын яратты һәм үзенең Башкортстанына кайтты. Безнең Өмет гәзитендә дә ул эшләп китте. Эшләп киткәннән соң да ул безнең гәзит белән араны бозмады, араны үзмәде. Һәр вакыт килеп, безнең белән аралашты, мәкаләләрен язды. Bizning için Fanisni yo'qoltov her Tatar dünyası için, bigrak da Boshqirdiston için kimgina bilmaydi, kimligini ol shunday buyukliklere ko'tarmadi. Resulullah selamlar. Avur kufrukta yine bu.